Minister wa Malelu silikalini ya kaunti ya Masako ula muungamia wiyani Rita Ndunge kwe umunthi ni wavikambe wa maofisi manza mayolunga mituo na kukitana na maundu maulusani va kauntini ya Masako kuandikithia statement. Ndanena itina wakuma maofisini asuni waelesia kana enende ni mailete unenga ni mwanya wa ukunikili yolo wa maundu ala maendee kwa oyu vandu va kukilia kao mitandaoni na siasa hitena musingi. Daniel Mwongela ena ilivoti mbeange. Rita Ndunge ndini wa uneni wake na andiki mama uvo natika mbudhu itina wakuma ala maofisini ama EACC ni waelesekana juu ni wavikambe wa maofisi na kuandikithia statement wala ukunikili wambisya. Umundi ninavika maofisini ma EACC maofisi ala meba Masako Kiamba building 3rd floor na nina record statement yu ni wenda atiti na enendi kwithi wanamuuo ivindani kwende na ukusi wa siasa mitandaoni ndakule enendi methi wanamuuo kwende na ukwatia ni evumwe nake mboyani na ningukulia mwenendi wa Masako ala membitwe mena concern muno wa sindu ila simbitwe si trade thini wa social media ningomukulia kwanda ya mwimwe na umesyo mwingi muno na mwimbiki ya mboyani na tuyetela matokeo nundu EACC nandu experts mataonyo manya kubathukania kwikia maundu kisungini makasunganesa makamanya ndeto sio kweli na ndeto sio bongo kwou enendi ba Masako ni mukulia mumbikie mboyani na mwenyimba na umesyo na nini si hivi karibuni ukweli no manyikana. Asante sana. Thank you. Uwonde ukavina la miniso minite kuunga mawiyani ukunekili uende na utoe yulwa ngusa ni swile na kusi kiwanzani cha bus musini wa Masako walayu mawoni meki bathukani maende na kukilwa ni enendi okulyo uende na kumwa ibindani kuende na utoe isi ukunekili vethi wena uwo nikenda uwo kumanika.